moilan da nap mai tuman moilan na kawanga tuman da hatu khibu hipak mai moi man da muchine se kawang da nye minyong fa ha ayanga hatu khibu hipak mai chama yu noksa ma su changa kawang au chailak chine se ayanga yu noksa ka dalan be hatu khibu hipak mai moi man da muchine se kawang ilak minyong fa ha ayanga hatu khibu ayen chine se kawang da minyong fa ma bu kan ma kadalan yonga li ma bu sauji changa bu chaina ayang boy kawang tuman de yonga kan na sarong oi se e tuman yanda ang nang pautik nang sau ilak pa hatu khimu yen ang ba sa moila na kawang de yu puma tinglak pu fai ilak pa yu pa o sa Christian kada mai lan daw to awang nei China tam na to tunap achinga bu hipak ma ngahu bua noksa about family atau ngahu nang hongni mani hongni pa de koima mo bu konyak students lan hayang hatu bata su balan isiga ba tuiling so san ngo balan yu noksa de lai ilak chine se iwan de the importance of family iman ayen kai ngi okengi hatu ki bu chu wan chama they felt the importance the need to be with the family members hatu ki bu chu wan chama hayang a family stand peng olak importance hatu ngi okengi mabula ne tuma moilan na we need a family whether we say it or not ayang tuman moilan na yu noksa ngolak ta lunga te nang ayang oba yela kai no ayang noksa ka dalan be oba hola kai no si ibu mongchang tuman moilan me lungmay na ha sa mangon nang kawang na Krista a families Jesus or God loves a family ayang Jisu Krista noksa lungwa yung particular handpicked atu ke lungengi tau kai tau tani tuman pai chenga hipak ya ayang chani hayang Jisu Krista kaya hayang kawang kaya noksa da hangga kan hayang as a family how are we responding hado mini chani to gi ngaw nang moilan na mai chala chine sa do yuputo bungaw chine tam nang to tuman pe kawang na yup kan chawing kawang nang ngaw nang mong bakhe boipa chaibalan tuman moilan phe nang umkai tini bo hado ba nang nyui ni tuman moilan na moi man to lak chine sa nang yak sar fan fawoi to lu pa seman nang mo yo amen iyang bukhia to tunap tuman be ngahu bu ngamuka God loves a family Jisu Krista noksa na yung Kennang awang ba yafan ba to tuman be ihubua then how do we know that God loves a family hama tuman na kawang noksa da Kennang ja hayang Jesus love God loves a family hangi ba yafan ba sing lakshi number chama he instituted marriage between a man and a woman Jisu Krista kaya sadilak isigama chungyu noksa lak hado chine sa kada handpick na mayangi ayang ato handpick na mayang budo lewan this time to kay mabu kadalan ne Konnyuopa lan ne isigama tuman lungmailan na ibua kawang isigba at chaw nok libo yiyam batango hangsine kawang handpicked idu by mistake incident noy ayang boy isobra handpick kurigina ayang it is not for just 1 or 2 months no alo ba Hollywood mangi bukhia isigama iman countries European countries nan mo bukhia hatuki ichi ayang boy for lifetime instituted designed to be lifetime as an husband ayang as a wife suko ayang datan wala chine sa kawang libong wanang au ba tumana Matthew 19:4-6 Matthew apong panmutu ling pali mo po voktung may lewan dahto hingiok nang ni sa babaya fanma he does provide the ideal arrangement for children no nyuba ni sai che ayang boy hado sukon na tani da moy man tambo hayam huyim lan tuman moy lan kawang handpick na memong nang by mistake no hoy no amni do achanak hanoy ayang boy kawang taijun laga pacha hobli tv no hado sukon na tani to sing yang chung nyubu hado ni huyim hayam na mela chinisa hado lan si yang kawang institute na membo tuman nang in which they are to be born in which they are to live their life, in which they are to be union with these two person. Okay, as a family, as a children, number cha matumana sing laka new pa ni hadawa designed by God, hayang hayam hujimlan hadawa kawang phabung wanang. Lam su ba ya fan ma extend Jisu Krista noksa da kanbu hadawa not only for those families who are living together or living well, but even for those who are homeless, even for those who are fatherless, even for those who are motherless, no. Jisu Krista iman jinese new wanang, Jisu Krista iman jinese pang wanang, hayang kawang iman de chakia kanang. Tau kay Krista kan bua, new palan may ngoy, isi ka mahayam huyam lan cha chong may wang ngoy ngoy, hatuki bulan sa di ibu ichi, ayang bu Jisu Krista kan bua. Ninong mahayam huyam yinanga Jisu Krista wanang. Ninong manang bayan nga Jisu Krista wanang. Ninong man nang nyuyin nga tuman unyuyin nga Jisu Krista wanang. Kaya nga that's why Jesus loves a family. Tumamuilan da wang bayafan mato initamunang. Sayang pong hauli di delay tayo wanda. Ato wa physical family.
hayang noksa I mai ma hay sigma ka to nyu mango nang hayang ni sibo ba ya fan ma to tini taman ba ihu bua how about God created a spiritual family Jisu Krista kaya yaha achau ma hayang kawang ili buma tuman moilan noksa chane Krista ma I the meng balan I ngau chai balan I ven chai balan tuman moilan as a family I tuman create na menang number chama he offers himself as a loving father awang ba John apong lem leng chamu bu ni de lewande Jisu Krista I tuman moilan chinese Christian lan tuman moilan chinese I apa ka wang na loving father upang unang ayang hadawa yahama yanyi bulam nyu ma e to manchinesa ni chuba ya fanma he provides a wonderful elder brother for our salvation to man yanyi tambulam ma apa Jisu Krista e to man moilan chinesa lam nyu hawa tamna to kai to tini to man be ihu bua Krista to man family de kanang Krista nang de kanang ad kanang ayang tumana by mistake ichi galti no hoy ayang boy with a reason with a purpose ngonang okay you as an individual and your family in general namana Krista da kanya Krista ba tumanda kanang hayang Krista tumanda reasons purpose pa ngonang hayang hado purpose hado tumanda nyinga tambu tuisho hado makawang na tumanda kanya isiga ma ngau chaya van chaya nang hayang nino no sangwa ya au ba tumanda physical family kadong you family talaga the ideal family that God's love no kawang lengbu nye ni sa kawang lai ngau de lei tai wande hado ma noksa cheng hado king inang number chama where husband treat their wives with love and without bitterness payonglan isiga man tanlan nanga nang sugo de kan buffet ishi buffet Krista libuma no like Christ loved the church hado ba yafan ma take lakyang over to man Colossians apong lem aling pan ma tu de lei ba tong inangi okay na tanlan isigma payong lan isigma no tuman bumeno kadalan naman yu suko de kawang Krista bumeno tekan bukhiya naman kanya with understanding with honor with tenderness no understand na menga actually junga puchigina ayang actually junga with respect inaga nijola mai ki treat kurina nukure hatu ke tuman ngo ya where wives to respond to their husband with love and obedience. Okay, New Yorkland, you should go Masukolan. You in the Tanbang, outside buffet, can buffet. No. With obedience, with love, with submission, as the church submit to Christ. Aubatumana Colossians upon them, aling panmatatalay laki. As Christ, as church submit to Christ, husband, lan pay tuman. Taikan bu taiship taishabu tai taishibu noksama anye ne sa nyulan isiga masukolan tuman ngoya hayam huyimlan tuman chinese children react to their parents with obedience with honor new palan banchai bu fai new palan ngau chai bu fai tuman new palan na nyau bu lam tuman kemya auba tuman Colossians yilak pa chapter 3 verse 20 ayang tuman moilan na singbo Ephesians 6:1 honor your father and mother hayam huyimlan mabu ipang matuman amni hanki jane we are of the modern generation atoki yang atumana new palan bai amnian brother amiani pisi jane shi attitude atoki bu new on la mang onang hang boy kawang lai ngau mo ibua avang ba moy man isigam avang ba yafan kawang singbu matuman cha chongla chine sa new palan ngau chaya where fathers raise their children toke payonglan tinya fathers day chi tinya mothers day chi hang bo to hu bua payonglan no upalan. How are you raising your children? Hayam huyim lan tuman chinese new palan nyuman new wang lam yisig man numan ngau bu ngau numan alam lili numan lengbu alam lili tuman chinese lesson chang onang numan mungshi isaha chu hay yamai ba yisig ma the way you nurture us the way you teach us hatu hangi ba lam mong onang gi with proper discipline no to kay kawang lai ngau mo ibuan number cha ma alam lili ma kawang ngau ma ya fanya ngoya ayang kawang ngau mo ya fanya yinang bu ne menga ma foundation hayam huyim lan tumana nyau tambu cha chong gala ngai ni ngoi gala pumai na wenyu palan da nyau tambu hau tambu lamma ateng ba foundation yinang bukia anyulan nang halan tumana nyau tamande nino noksaka dalan pe tengau te ship te shawande kan bu ngoya homemaking management of home hato mai ngoya ayang hato kawang singbuma kawang lai ngau ma ya fanya no tawke Timothy chapter 2 verse 4 mothers how are you raising your children is it with love
Is it a homemaking? Ishigama management of home no. Tumana over Timothy chapter 2 verses chapter 2. Hadoba chapter Malay Taiwan de. Anya is verses 4 to 6 and following. Hadoma a new luncheon is a special. Apa luncheon is a special line ang inang. Tuman moilan de Christian land. As a family of God. Krista bay Ishigama kawang pay de meng bu fay cham sa tuman noksa cham masab cham nang. Tuman moilan chin is a nyinga tambo tu show cha. We are all dedicated for the service of Him. Krista jenis itu mantuin ngang lakyang. Tenyi bu ya fan me. Yu noksa mong opo ya fan me. How are we helping each other? Mabuka dalane konyak tumande ibua. Ayang atawin ni chau iyangi. Konyak tumande konyak ba mo ibu. Yu noksa bay salam yi abu chat. Hadoki bu chuwan chama. Yu noksa bay cham se lockdown na meng ngawande. Chahe jada hanga cha chong na tam nangi yahama Krista shung bulamma cha ja chini sa tumana lepo amay na mengya. Your family may not be a perfect family. No, I'm not saying that moy lat koy mamong apu pumayno kadalan tumanok sa yoga may ma cha cha tay sep tay sa hatogi sa ngoklak sa ibu ichi kanon yu kay mong sang mo me tila mo bicho pa isige ma hatogi bu anang bay hatogi bu ngai galak hayang ba to lili ma cha cha da isi bu fay sipsi ayang fay tay kan bu ma Krista liyang ninok sango iya. Ayang ito abang may ibu kia. Krista ninok sa de Kennang bu. Krista tinok sa de Kennang gi. Krista tuman pumenok ta Kennang gi in general. Ayang tuman moilan na Jisu Krista sing buma. Ipay de way buma. Even chay buma tuman moilan na as a family jango nang. Ato family jango ba kawang ba tuman de Kennang gi one way. Ayang but the second way is that individually nang kawang de kanya. As a family ninok kawang de kanya. As a family of Christ tuman pumenok kawang yamya. No. Ato yung te lang wananggi. Kawang tuman pumenok ta as a family kanang. Kawang nang ayenda ninonok sa ta kanang bu. Tuman yu kawang na to payi lakchiya. We may not be a perfect family. You may not have, I may not have. Ishigama tuman pumenok ka may not be the perfect idol pumenok. Hayang boy, kawang sing buma. Hayang ingaw chay buma. Tuman yilak pangang bu na mengama. We will obviously become no. Krista bay tuman ni cha tay hawande. Kawang may nanggi si ilak pa pumenok na tuman ngolakyang. The best hope kawang tumanda phabua spiritual family, physical family tuman moy ni ma parallel ayang equally no nang physical family ma mayong oya ayang nang jing spiritual family kawang pai Taitam dahan bu mayong oya okay tini pumenong kadalan de ihubua tuman moy lan ne tuman yu physical family ma kanon yu mongawan de hanggang wanangge ninok noksa kawang singya kawang ninok noksa etchanga liyanga no nang nisuko na tan na meng lakse nang halan na hatolan phalakse ichigama ni noksa na kawang moy man na handpick na meng ali tamyanggi to ken ni noksa wo kawang da anye enyai bu fe fan fa bu fe to kingoya as a pumainok kawang koima pumainok tuman li ngayanggi to ke tuman yo kawang da center stage payanga kawang mong bu khe tuman ngoya sarung ngoi se tuman ngo opai bu meng ma kawang ilak pa moy man pa ayanga man ngo okpa isigama jingo okpu mengama sa abuanga tumanyo kawanga may nanggi si election is ngangha lengatai ha ayang let us take the opportunity hadugi bu lockdown hi bang mai yu noksa bai ngowande tuban anye ne se kawang mong ha na tamba kawang mong may na tamba tuiling ha usa tanyi hato bang ngawso kuno ngaw tamnang chai bala moilan da kawang yelak pa moy man pa